Globalna kriza izazvana pandemijom je kod većine ljudi probudila saosećanje i želju da pomognu na bilo koji način. Jedna Novosađanka, pijanistkinja Aleksandra Aleksandrović, odlučila je da pomogne tako što šije zaštitne maske. Aleksandra Aleksandrović je diplomirala etnomuzikologiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i završila master studije primenjenog pozorišta. Šivenjem je počela da se bavi pre 5 godina, ali zbog obaveza nije se ozbiljnije posvećivala toj delatnosti. Međutim, u sveopštoj krizi nedostatka maski za lice, Aleksandra je odlučila da da svoj doprinos i počela je da ih šije i poklanja svima kojima su potrebne. Kako ste uopšte došli na ideju da šijete maske? Sve je počelo kao u nekoj bajci i o simboličnom broju 3. Počela sam da tražim maske u drugoj polovini marta meseca za sebe. I to je trajalo više dana s obzirom da po apotekama nije moglo doći do maski i uopšte bila je nestašica. I tako obišla sam više apoteka u gradu i stajala u više redova i ljudi su i bili nervozni u tim redovima i nezadovoljni i na kraju maske nije bilo. Posle par dana komšinica mi je pokucala na vrata i dala mi je 3 maske. Ja vama ne mogu opisati tu sreću i gledajući u te 3 maske htela sam da proizvodim mnogo više maski i da ih delim ljudima koji su se našli u sličnoj ili istoj situaciji kao ja. Znači, da li je to zbog nestašica maski ili zbog finansijskih razloga da ne mogu da dođu do maski. I tako sam ja potražila svoju davno zabačenu mašinu za šivenje. Uz par popravki ja sam je stavila u pogon za rad i magija je počela. I maske ste, osim što ste ih šili, delili ih i komšijama, ali još bitnije i svim ljudima kojima su potrebne. Među njima dali ste jedno broj maski i Udruženju romskih studenata koji je to podelio u naselju Bangladeš, jednom od velikih neuslovnih romskih naselja u Novom Sadu. Tako je, podelila sam Udruženju romskih studenata gdje su njihovi volonteri podelili romskom naselju Bangladeš i još ljudima koji nisu imali maske. Podelila sam Kliničkom institutu za zdravstvo dece i omladine Vojvodine. Podelila sam Centru za romske inicijative u Bogatiću i sada treba maske da putuju na Institutu za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Tu postoji jedna također zanimljiva priča vezana za maske i tvoj hobi koji si pretvorila u jednu vrlo humanu delatnost. Naime, osim ovih maski, ti si odlučila i da napraviš maske za osobe oštećenog sluha kako bi one mogle da čitaju sa usana i da ne bi bile uskraćene i za komunikaciju u ovo vreme. Kako si se uopšte upoznala sa zajednicom osoba oštećenog sluha, a i sa izazovima sa kojima se one suočavaju? Ja sam inače senzibilisana po tom pitanju sa osobama sa invaliditetom još ranijih dana. Ja inače idem na ples u školi dr. Milan Petrović. Jedan od mojih ispita je posvećen osobama sa invaliditetom, tako da zaista imam senzibiliteta što se tiče osobe sa invaliditetom. A kako sam došla do te ideje da šijem taj model maski, pa to sam zapravo videla na internetu. Jedna devojka iz Amerike, čini mi se, ako se ne varam, je šila, pa sam na uzoru na njenom iskustvu ja isto počela da šijem. I ono čime se svi suočavaju u ovo vreme, pogotovo ako se bave humanitarnim radom i nešto poklanjaju, a to je repromaterijal. Kako uopšte dolaziš do materijala za maske? Mislim i na pamučni materijal, ali i ovaj materijal koji je providan za osobe oštećenog sluha.
Materijal kupujem po adekvatnim prodavnicama koje prodaju materijal na metre, kilograme, tako se snabdevam. Takođe i konce, igle, gumice. Ali ja mislim da je ovo idealna prilika da pozovemo sve ljude dobre volje, kao i vlasnike knjižara i radnji sa materijalima, da ti se jave i možda doniraju par metara pomoćnog materijala ili foliju za maske ili gumice kojima se maske kače za lice. Kogod ima viška i želi da pomogne, svaka donacija bi značila. Tako je, hvala vam na tome. Da, materijal se troši, maske se šiju i dele, tako da materijala treba. Uvek treba. Sad, imajući u vidu da si ti zaposlena u Radio-televiziji Vojvodine i da svakodnevno odlaziš na posao, kada uopšte stižeš da šiješ maske? Pa ujutru kad ustanem, odmah sednem za šivaćom mašinom i počnem da šijem. Potom odem na posao, čim se vratim s posla, opet šivaća mašina i tako u krug. Tako da to ne može da se čeka jednostavno. Mislim da je svaki minut dragocen i da prosto da je to trka sa vremenom. U svakom slučaju jeste, maske su nam svima potrebne, tvoje maske i lepo izgledaju, veselih su boja, pa ako ništa se ljudi osjećaju možda i malo lepše u njima nego onim belim. Pa da, ako ništa drugo, uvek biram da to budu neke vesele boje, da malo psihički utiče na nas, da nas malo razvedri, da uopšte kad gledamo drugu osobu, pošto vidimo više maske, deo maske nego lice, da prosto probudi tu neku pozitivu u nama, koliko god je to moguće. Znači, bitno je da se naglasi, ja to ne prodajem, ja to delim. Aleksandra, hvala vam najlepše što si bila gošća prvog programa Radio Beograda. Hvala vama. I osobe oštećenog sluha i svi kojima je potrebna zaštitna maska mogu kontaktirati Aleksandru Aleksandrović putem Facebook Messengera aleksandra.aleksandrovic.146.